Times ni la hol thong chimna in nung kut kanet lai na tu den thong krok chimding ni chu commission ni thimna an to aning thantlang USDP party an long atling lo thantlang bang thimna commission ni thimna an to ni hi chawza ni athan kan in tim to nak ngai in an to rel mi te an ngai cha a USDP party an long atling lo tia kan thai adik filmi thimna asilo cha a November na red thimna khi kan chaw thang lo i captain na lo mi thimna asi kho na kha USC level cup ifan in thimna to pyak thanding in USDP party ni an helmi thong fen nak chu November na thai khat a yang ko wa an dwa hi kong he pitla in thantlang USDP na an dir hun da ha Times ni kan hel na tik a kam party ni chunglei ni thimna to thanding in an helmi hi ramkom huap level asilo na in kama nu ne level zong in thim na khi kan long atling be lo cha a chicha ning in kan tel cha mi zong ko code of conduct cha ok ning in phante in thim na an kan to pek lo mi te chu tampi ta te he kan chwa pi ri lai tia USDP party in amuta hloto palai a chu mi pu sanglem hong mi akan le phangni kum kul thim na a USDP party chu nimaron pumpi huap in hun kulem hun hi a tainak an hu chinram kul te a tainak am hu lo tia kan thei Thantlang Christian Fellowship ni Hakha University Chapel saknak a tangka sangzakat abom Thantlang Christian Fellowship ni Hakha University Chapel saknak cha a tangka sangzakat bom na ampek na i Principal Dr. Lian Zakup ni achol han na tia November thongni kumkum na thei ni a kan thei hi kong he petla in Thantlang Christian Fellowship Chairman Reverend Dr. Lal Ukni hi bom na kampek min ha hi Thantlang Khrifabu kip thobau kan ituk I chu kan tho mi te chu kam bom min ha si hi chapel saknak hi baches thongkhat la zaruk in an soi mi si atlam jong atling jang ko lai tia kan zum I kan ni Thantlang lai chun singzakhat hi kan ital kho mi si ko tia da kha tham sa chim Thantlang Christian Fellowship chungtal hi andilaka Khrifabu kulen hi an si asana in mate im dek in angai ni hi zu hleli an si Hakha University saknak cha a tangka in an tukning hi TBC Singkulle Sensory, JMBC Singhai Kwa, TCBC Singhra, ZPC HE Believer hi, Singhra Chiao NCE, a win chang tung na chu Singthum le, a fami chu thongkul ti ban tuk in an tuk na tia kan thei. Naren tuan nak dor thil thak than tuan du si sia chun, da Hakha Times ni man foi te in le, nalong atlin ning te in kan ni to pyak lai, dai na ka si. Mizapi he na inyam te in ka lai mizapi ro na kalak lai te pungun bung ni achim hloto ka kai tik zonga mizapi he na inyam te in kum lai mizapi ro nak batak te in kalak lai te hakha pang ameuta hloto number len hi me muna an LG party in te na achau tu pungun bung ni achim khote lai me pek som na ka kal nak huna and people ju me pek som liu long a an mui kan hung ha I an huwa an mui kam hutin ha lo an kati hi en ka chimmi hi en ka dot cha a asi ke ma zong pitang sul hlatto ka kai tik zong a son pyak tu thabik a ka lak lai ka tin ha ke chu mizapi he na niam te in kum lai I mizapi ro nak zong batak te in ka lak lai asi kho chung in ke me hun pang le tang a ka kal lai mizapi ro nak hal ha lai chun mizapi he rian 20 ka zom lai kan pang le kan tlang than chau nak cha a kan ibom ha lai kan 20 ha lai chu mizapi sina bikam nak bantuk in ke chimmi asi mizapi zong ni atik le chan hal pyak kho kan zom be u Zahida apapi tawni asi ti bantuk zauti in chunglei a chimphon kho kai zom lai tia pungun vongni ta Hakha Times a achim pungun vong hi Hakha pang ameuta hloto number line hi hemuna NLG party in azomi ase I sian LG party in azomi puro binza thang atai tu asi tia kan thai Eyawadi ram thana me pek vi thumle menung pakhat ni me win hi pek nak vi sha Eyawadi ram than thim nak me pek lewa menung pakhat ni me win hi pek hi vi sha tiang a I midang ni me pek hi vi thum a tia DVB ni atel midang ni me pek vi thum chung a kum thai ret aling ri lami menung pan hi anital menung pakhat ni me win hi pek hi ma u panga wili in kapu panga win hi kanchi dong molamian chen denu phiu changkong lapata pang na a pakhat chiau ti in me an thak me thak nak nol angai tu
me cha jin a an min atal a hau hi chu mizapi ngal mi asikau menung pakhat ni me pakhat long pe kho asi hi an ngal lo achalai lo chu za a jai man ka thailo tin atu me be tu hi palak sakhana kan report kaun ha tia UEC Bhutan Chairman U Angmin ni achim me win hi penronga report atong min ha hi siangin cha chim sia pakhat siama pakhat papali le nu parup and si tia DVB ni alangtar thong pangthling le adik falmi thong zau ngai na du asia chun da ka tham Facebook page kha like follow le share rakan to apyak ve chun YouTube channel jong kha subscribe rakan to apyak chi tu ten da ka tham sla hol thang chim nak chu hi biarin kangori lai azau tu le angai tu nin dilak chunga kanilo ni lon sum kisi